إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Kasi dihadis napaswe panguluta al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rilalanna kitana sahih Bukhari boleh ri panguluta Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Makadai panguluta Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kunna idza kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sholati yaroriolo nareko masempajak kisi bawa nabita kulna engka ki baca munrinna nabita riwattu mattahiyata assalamu ala Allah majappu assalamakeun ne massa ilori hong Allah taala min ibadihi oleh riyatanna wassalamu ala fulanin wa fulan makoto panaritu assalamaka massa lorianu yanu natep puasa ngasenna gangkanna diamparang ni oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam makadala taqulu ajak nang kamu pawi makada assalamu ala Allah memuari assalamaka massa lori hong Allah taala fa inna Allah huwas salam nasaba'iyatu hong Allah ta'ala mabere assalamaka dena mungkin nareko hong Allah ta'ala mabere assalamaka lalu kemudian dilongangnya assalamaka. Tidak mungkin Allah yang memberikan keselamatan lalu kemudian dimintakan untuknya keselamatan. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Yaro napa guruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ainapa makada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa idza qultum narikomu puada ni dendre yaro warikade wapa guruange asaba kulla abdin fis samai aw bainas samai wal ard majappu nagalamanan ni nakannamanan ni iatu parello duang assalamakenge laurisininna atanna wong Allah subhanahu wa ta'ala rilino letu ya di langit langiye gangkanna atau pallawanganna langie makoto panaritu tanai ya ainapa makada Nabi sallallahu alaihi wasallam sambusi makada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah thumma liyatakhayyar minad du'ai ma a'jabahu napa nareko purani masyahada napile ni si kira-kira parello duang ia meloe nelaw lorfong Allah subhanahu wa ta'ala fayada'u nainapa marilo duang yewe hadis dialay agurung makada iya tu sempajangi napigau nasabaklan roale bahwa salat itu dikerjakan ada niatnya ada bacaannya ada perbuatannya tenya minasabak peri ngerang
Sebab saya satu pahangi maka dia tu sempajangnya peringerang. Tongang ini kia dena sininna sempajangnya peringerang mana mi bawang. Dia gau-gau na yarga baca-baca na. Maka dia faham Allah Ta'ala wa aqimis salata li dhikri. Tetongangi sempajangnya serekuam mengi meringerak kulur yaleku. Dua narampi faham Allah Ta'ala maka dia tetongangi sempajangnya ari ngerak kulur yaleku. Jadi dia na wadiki meringeram mi bawang na inapa dia dipigoi sempajangnya. Nasa nabita iaitu sempajangnya tahrimu hat takbir. Narikopura ni matakabire haram manen ni sinin na gau-gau yare ga baca-baca ada-ada ya de gaga hubungan na si bawa sempajatta. Wa tahlilu hat taslim. Lisu pe memancaji halala wadi dipigau wadi dipuada narikopura ni mabireselen. Jadi engka gaut na. Bahkan ia Rasulullah Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam mas sempajang ni gangkan na boru witina. Tania na sabak sempajang perlu. Nek kia na sabak sempajang sunnah. Na idi wa tapaha di papole di tetongang iwe sempajang perlu ta. Naya sempajangnya nomor 2 oleh risyahadai. Rekopura ni masyahada yang itu mesti ditetongi sempajangnya. Gangkan nade nulit tokong asal lengan nasidi rupa tahu narekode na patokong ina tetongi sempajang. Deki nawading pahangi makada ia tu sempajang ni peringerami bawa nasabak Nabi tak ia rona paguruangi makada sallu kama raaitumuni usalli. Pada sempajak ko pada mita kak mas sempajang. Jadi engka pakita engka peringkalinga pakita serekuam mengiwedding dia cueri peringkalinga serekuam mengiweddi diulangi dipuada dia pala aga na pawe Nabi tak sallallahu alaihi wasallam. Dia kena Nabi tak aringerak ko pada muita kak meringerak. Nasabak ia tu peringerangnya dia na wadidita. Tidak bisa kita lihat itu ya roda sengi peringerak. Jadi liwa ipu sana sangat sesatlah orang-orang yang meyakini bahwa dia tu sempajangnya peringerami bawa. Gangkan nama kada cicet cuku cicet cenga puran yang napigo dia sengi sempajang. Tidak mungkin. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian orang-orang saleh terdahulu para ulama semuanya mendirikan salat bahkan lebih daripada salat fardu memaksimalkan ibadah atau salat-salat sunnah. Kemudian relana ya hadis malatoki aguru makada Allahu huwas salam. Allah Taala mabiri assalamualaikum. Deki gaga deki na waddi mapat tentu maka dayewe to salama. Tidak boleh kita mengucapkan perkataan seperti itu. Dena sitina jana sabayewe hak na Allah Subhanahu wa taala. Maka deki buat tak salama ye to salama. Niga mapat tentu Allah Subhanahu wa taala hak na Allah Subhanahu wa taala. Nuli radi taidi malahirmi. Kita lihat dia ahlus salat nak kia dia tidak ada yang tahu tentang niatnya. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu bil khawatim iaitu sininna malaika gat tutoi pole ripat capakna. Aga na capuri we rupa tahu. Na capuri we nasabak deceng ya rega ya natanya. Dan tentang husnul khatimah dengan su'ul khatimah ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Gangkan deki na wadi mapatan tu. Ya to na tu makkalitu tu ki aja nang ki makkada almarhum. Nasaba ia tu warekada almarhum sedi warekada rilalan na bahasa ra'i makki betuang matentu makkada to salama ya rega to ria masih. Walaupun maka daki dega aga ia aga senda akata atau niat ketika mengucapkan itu semata-mata hanya doa. Maka daki memuari remasi pun Allah Subhanahu wa taala.
Kalau niat itu tidak ada, tujuan itu tidak ada, mudah-mudahan dito nakan nakimatu pakutan resurmunrin na Allah Ta'ala. Na sebab ia turilalan na bahasa rae. Biasangi nareko makadaki almarhum, biasangi kalimat isim. Kalimat isim betuan nama tentu. Makanya napa guru ki pandritata makada nareko melo ki merelu duang tapo makada rahimahullah. Kalimat fi'il, dia sengi kalimat fi'il wading ngijaji wadito de. Gangkana mencaji perlu dua mi bawa. Tanya makada dipatentu. Nekia. Kalau ketika mengucapkan kata almarhum, al-maghfur, ya, telah berpulang ke rahmatullah. Nika misalnya makada berpulang ke rahmatullah. Wadi jaji makada berpulang ke azab Allah, ke neraka Allah, ke siksaan Allah. Nika mapatentu. Tidak ada yang bisa pastikan. Makanya yung makalitutuki rutujunna warekadata gangkanna matu dena kanna ki pakutana resurimunrinna fang Allah subhanahu wa ta'ala gara-gara yewe warekada tuli makada ki almarhum namo olok-olok na satu almarhum ya makada mate nukuma almarhum ni nasa bembeku sapiku mioku dan sebagainya. Ini penggunaan kata yang tidak tepat. Asyai'u bisyai'i yudhkar. Narapi si dirampe termasuk dalam hal ini adalah tentang waliullah. Dega gawad dito mapatentu makadaiye wali. Malahan narampe kita tujuanna karamatul awliya. Diakutanay makadawad diganiseng iyoro wali makadawali. Aga najawab kapan ritata makka de namo yatu wali de to nisengnya alena makka da waliwi na sabab magay na rekonisengnya alena makka da waliwi majappu engkay mompori rialena makka da iya to istimewa ka na wareka ala bira fang Allah subhanahu wa ta'ala na iya wali de na wadi mompo yewe sipa inawanaway kapan dia merasa lebih baik daripada yang lain ternyata wali. Nah sebab maka dia Allah Ta'ala fala tuzakku anfusakum ajak nang kemuaseng alemu mapaci to mapaci jangan engkau mensucikan dirimu huwa a'lamu biman ittaqa Allah yang lebih mengetahui siapa yang lebih bertakwa. Tidak ada kemudian kita oi wali kata waliyun dia ale boleh bahasa ra'i maka ada waliyah. Waliya artinya merepek. Jadi nareko maka daki waliullah to merepek na huang Allah Ta'ala. Ni gawa dipatentui. Berarti huang Allah Ta'ala mi bawa dipatentui maka dia wali. Na iya tu wali tenna maka da si mata-mata malampe serubenna kemudian mapake waju lampe kemudian bertas tasbih di tangannya ada tasbih lalu kemudian ini wali. Wadi jaji itu waliye pa baluk-baluk mi dipasai. Na pigo i baluk-baluk na nasabak lempu. Makotopa na rito na niniri wisinin na papisangka no fang Allah Ta'ala na bele sinin na ceko-cekoy bele-bele rilalan na baluk-baluk na wadi jaji wali. Nasabak rasangi wali na pigo i sinin na perintah no fang Allah subhanahu wa ta'ala dan ini riwisinin na papisangka na fang Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kata waliullah dia wadi sembara ki makadaya wali. Nasabak fang Allah subhanahu wa ta'ala misengi wal ini gawalidna ni gato marpina. Gangkanda ia tu kewalian ini itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala disembunyikan dan ditampakkan seperti wujud manusia biasa. Yaitu Nabi tak yamshi fil aswaq, berjalan di pasar. Lawang pasar ya Nabi tak sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mabine meto. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempajam penninekia matin romato. Nabi tak sallallahu alaihi wasallam puasa nekia buka meto. Dan siapa yang meragukan kewalian kedekatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah subhanahu wa ta'ala.
ajak dia terus-terusi wihakna wong Allah subhanahu wa ta'ala gangkan namatu nakan naki pakuta nareserumun rinna wong Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jala tope mengaguru pole riad desek pura dirampe mahkada yaitu fang Allah Subhanahu wa taala ghaniyun, maha kaya, tidak butuh kepada hambanya. Dia makada masompa kilor fang Allah taala tatambawi akarungan fang Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika kita beribadah bertambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak sama sekali. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada makhluknya, tidak butuh kepada ibadah yang dilakukan oleh makhluknya. Akan tetapi makhluk ini yang harus tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian segala sesuatunya yang menjadi haknya Allah Subhanahu wa ta'ala ajak dia terus-terusi. Karena ini adalah masuk dalam perkara gaib. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Wahai makada tidak ada yang mengetahui perkara gaib di langit dan di bumi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kehidupan ini, menjalani kehidupan ini, hendaknya kita semua mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nareko mompo ni yor maka kita ini lebih baik daripada si fulan makhluk, lebih baik daripada orang-orang. Itu ciri maka melo imompo atakaburukenge, akan muncul ketakaburan. Maka kemudian segera lawan itu, segera lawan itu, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lihat diri kita ini sama dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jangan sampai matama'iru tujunna istidraj. Aga diasang istidraj yaitu diasangi alita to merepi na kung Allah ta'ala nasaba na ureki padisengen, na ureki warampara, na ureki alumulumungang ne kia padik takabur ki padik mabila ki poli rufang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaro diaseng istidraj adalah perangkap. Gangkan kemudian kita ini benar-benar berada dalam kelalaian, lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala nanti menjerumuskan kita kepada siksaannya di hari kemudian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala si mata na jaga ni'ma de cita makoto panar itu si mata na lomonga ki pigau pakasiwian lori fang Allah Subhanahu wa ta'ala ikhlas karenanya dan melakukan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.